house of the Lord. Diebaar is, ons kan net 'n hoesie het, maar by die huis gaan ons nie bly as ons werk toe gaan nie. Ek kan maar hoe siek wees, maar gaan my aantrek, ek wil by die werk wees van half, of wil ek nie pyn nie. Is dit waar? En ons manne weet mos, as jy half gepyn het, dan moet jy nog vir die vrou ook verduidelik, hoekom is haar gat in die sak? Is dit waar? So let us have the desire to go up to the house of the Lord, no matter what. Because there's healing in the house. There's deliverance in the house. The favor of God is in the house. And God is here to touch us. And welcome to everybody that is here this morning, to the leadership, the pastors, extended leadership, Pastor Henry in his absence this morning. And to everybody that are here this morning, Pastor Opelt and his wife, who is also absent this morning. And to our viewers, also a special greetings to Brother James Ward, who is watching from Eastern Cape. He sent me an email yesterday and we talked and he said, I am really loving the word. God has really helped me. God has came through for me and my wife and for my family. And he said, this church is a blessing to him and his family. We love you. No, even if we didn't meet yet, but I believe that God will make an opportune time when we will come together and we will meet in face to face and to speak about the grace and the goodness of our God. To all our students, our visitors, as well as those that are visiting first time, may the Lord bless you and His favor be upon you. I know it's a bit hot in here, but I'm not gonna keep you long. So, moet net nie aan die slaap raak nie. As iemand langs jou net so bietjie gaap en as jy brother, hou vas. Dis nou daar. Amen. Kom ons gaan na die woord van die Here in 2 Timothy 3 verse 1 to 5. 2 Timothy 3 verse 1 to 5. Are you ready is the theme, and I'm going to speak this morning on verse 3. 2 Timothy 3 verse 1 to 5, 2 Timotheus 3 verse 1 tot 5. Father, I thank you for your grace and your mercy, your anointing, your power. Thank you, Father God, that I can stand here as a humble vessel to be used by you. I am nothing without you, Lord. And I pray that you will help me this morning to be a spokesperson, that I will not speak, oh God, out of myself, but that I speak out of revelation given to me by the Spirit of God. Help us this morning in the name of Jesus. Family, this is a very serious series that I'm ministering unto thee. En ek weet nie hoeveel van u het nou al regtig by die huis gaan sit en jou Bybel oopgemaak en 2 Timotheus 3 vers 1 tot 5 gelees en jou pen gevat en gesê, this I need to get rid of. This I need to get rid of. This I need to get rid of. Maar weet dit dat aan die laaste dag swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgierig is, as ek 'n geldgierige, groot prater, trotsaard, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, ontheilig. Verlede week het ek met u gepraat sonder natuurlike liefde. Vanoggend gaan ek met u praat oor onverzoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedagte van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou af van hierdie mens. Now, I always ask the question, why were it important for Paul to write to the church about these things? Hoekom sal die apostel Paulus dan dit goed noem wanneer hy skryf na die kerk waar hierdie goed nie veronderstel is om te wees nie? So it was important for Paul to make these things known unto Timothy, who was the head, the pastor of the church at that time, to warn him and to be on the lookout for people with this kind of attitude and character. Nie almal in die kerk is hier vir die Here nie. Paul says, when you see these things, I say, turn from these people. Do not keep company with them. Keer jou af van hierdie mense.
So if you see people with this attitude and these things present in their life, there's one thing that Paul instructs us to do: keep away from them. Because they can influence you, that you can also fall into the trap of the enemy, and these characters can be visibly seen in your life. Today we are talking about the word onverzoenlik. The Afrikaanse Bible, the American Standard Version, use the word hateful, a very strong translation. The King James Version use the word trace breakers, and the ABP translation use the word hostile. Onverzoenlik beteken wat nie versoen kan word nie, nie vrede kan maak of bestaan nie. Hostile meaning showing or feeling opposition or dislike, and even the character of being unfriendly. You get people in the house of God that do not believe in reconciliation and in making peace. Nee, hulle het my kwaad gemaak, pastoor. Ek gaan die vrede maak nie. Ek versoen. Het pastoor geweet wat hulle aan my gedoen? You do not know the real story. I spoken to one brother one time, and it was long ago, and he said to me, Pastor, I'm going to be very honest with you. I find it very difficult to forgive people. And I said to him, but you are a believer. He said to me, but I'm not Jesus. I said, yes, I agree with you. You're not Jesus. But aren't we supposed to live according to Scripture? So I said to him, if you as a believer find it difficult to forgive, then you do not understand the Father's prayer. Vader, vergeef hulle. Vergeef ons soos ons ook ons skuldenaars vergewe. And then I said to him, then you do not understand true forgiveness. Paul the apostle writing to Timothy, and Paul is exposing these bad characters in the body of Christ in the last days. So Paul said unto Timothy, be on the lookout for people in the church who reveal this character. Ek gaan dit weer sê, nie almal wat in die huis van die Here is, sy harte is in die werk van die Here nie. Jy sal dit gou sien. Pastoor kan vir baie mense goed doen. Hy moet net een fout maak. Maak net een fout. Die mense wat jy gehelp het, is die eerste mense wat op die bandwagon klim en sê, hy was al lankal so sleg. Hy het al lankal die goed gedoen. Hy is die slegte pastoor, Justin, good to see you in the house. Die Here het mooi ding gedoen. En die ander ding is die belangrike ding is die, doen net een ding verkeerd, dan word die harte. Even the hearts of your family will be revealed if you do one thing wrong. Dan vergeet hulle van al die goed wat jy gaan doen, die mooi goed. En hulle kyk net vas aan hy. Ek het nou gister by 'n troue gewees. En toe sit daar nou 'n vrou met 'n wit rok aan, 'n pragtige wit rok aan. En toe sy opstaan, toe is daar nou 'n kolletjie aan die agterkant van die rok. And it's so easy for people to recognize that small dot. And forget about the beautiful dress. And people will look at all these bad things. And they forget about the beautiful things that you did for them. The body of Christ, listen to me. The body of Christ must be a place of love and care for one another. Die plek waar liefde operate is die plek waar die Here regeer. Hierdie plek moet 'n plek wees waar daar liefde is. Even if my family reject me, I got a family in Christ who loves me, who prays for me, and who knows and understands my weaknesses. Mense wat op my gaan trappies as Elizabeth as ek 'n fout gemaak het, maar mense wat my op gaan tel en
sê, dis my broer in die Here, dis my suster in die Here. Al sal my familie my verstoot, I got a family, toe hulle vir Jesus vra, toe sê hy, daar is my broers. Halleluja, hulle wat die wil van die Vader doen. The church needs to be a place where we find love and care for one another. A place where we laugh together and cry together. The place where we pray for one another. The place where you make a mistake, that we will come together and pray for you and do not judge you but help you to come and to praise God. Rus die verantwoordelikheid dan nie op julle wat sterk is, het die verantwoordelikheid om die swakkes te help nie. 3 types we find in the church. These characters are revealed. Number 1, these type of people are in the church, but they are not bound by no promise. They are in the church bodily, but their hearts are outside. Baie mense gaan net kerk, want ek wil hom ten minste uit 'n kerk uit begrawe word. This type of people, they do not bound, they do not make any promises. They are in the church, but their hearts are not here. Number 2, these people are not committed to engagement or an oath. They do not commit in helping the body of Christ and advancing the kingdom of God. Mense kom baie kere kerk toe, as ek net 'n lidmaat kan wees, as ek weet ek is alright, verder dan doen ek niks nie. Ek is nie woensdag aand in die put hierdie, ek kom nie my verantwoordelikhede na nie, ek help nie die kerk finansiëel nie, ek doen maar, sit maar net daar, en as hulle te hard met my praat, dan vat ek my goed en trek vir Here. Many of us has been in 1 year, jy het al by 5 kerke lidmaatskap gehad. Because you are a not committed person. You just want membership, you don't want commitment. Don't show commitment. Your body is in the church, but your heart is somewhere else, is wrapped in the world. And number 3, they never promise anything because they never intend to perform. They do not promise anything because they are not going to commit, nor they are going to get involved in ministry. Jy sien ons sukkel en jy sit daar, maar jy het klaar. Jy het al die kennis en die Here wil jou gebruik en jy sit daar en jy deel jou kennis en jou bydra met jou groepie wat daar saam met jou sit en skinder. Maar jy sal nie vorentoe kom en sê, I'm here to help. Pastor, I'm here to help. I am here, I want God to use me. Because you got people, they never promise anything because they have no intention to get involved or to perform any help. Romans 1:31 says the following: without understanding, covenant breakers, without natural affection and unmerciful. Kyk wat sê die Afrikaanse Bybel, hierdie mense is onverstandig. Hulle is ontrou. Hulle is sonder natuurlike liefde. Hulle is onverzoenlik en onbarmhartig. You get even people in church who never said, or people who say to themselves, ek gaan nooit vrede maak nie. They've hurt me too much. They have done too much to me. Pastor did harm me, or they didn't, they treat me well. And you are so hurt that you said, I will never forgive. Now my question is, how are you expect to get into heaven if you're not willing to forgive? Ja, maar pastoor, weet pastoor hoe seer dit maak. Hulle pastoor, my vriendin het my man afgevat. Was dit nog nooit jou man nie. Hy het al lankal gehinger op 2 gedagtes, sy het hom net gehelp. En nou kan ek nie vergewe nie. You have not no understanding of how true forgiveness works. And I'm going to explain to you. You get people in the church wat ontrou is, even on leadership, ontrou
is aan hulle werksaamhede, ontrou is aan hulle dienswerk in die huis van God. These people are in the body, but they have no knowledge of what the church is all about. Let me explain to you or tell you the following thing. Many leaders and many men or women come to church for a position, for power, or for financial gain. Hulle het nie vir my daar 'n posisie gegee nie. Maar miskien Reggie lekker ryk. Hy's lekker vriendelik, miskien gaan hy jou ding organise vir my. Many people come for position, for power, and some comes for financial gain. They do not understand covenant, nor they have any idea or love for the work of God. And so sad to say that many people leave churches because of this. Let me warn you. Jy moet baie versigtig wees. Luister mooi, wat mooi verduidelik sê. And I'm saying that I am not perfect. I am not perfect. The Lord must help me. But let me tell you this. You must be very careful under who you submit. Jy kan nie vandag onder enige man gaan dien nie. As daai man by 'n kerk weggeloop het omdat hy daar moeilikheid gehad het en hulle het hom aangespreek, maar hy wil nie submit it under authority nie. Nou loop hy weg and now you follow him, but he move under a spirit of the vision. You are following not a man, you are following the spirit. Be very careful who your pastor is. Therefore, if you want to have membership here, you come to me and vra by Pastor Reggie, gee vir my jou geskiedenis, waar kon jy vandaan? Waar het jy gedien by watter kerk het jy weggeloop? And then you can phone my pastors and ask them, ask for reference. Sad to say that we see these people in church today. People move from churches because they did not give me position. They did not give me power. I did not receive any financial gain. I'm moving from the church and I'm starting my own church. Is so maklik vandag. Enige persoon kan 'n kerk begin. Weet waar Pastor Mars? Jy kry net 4 mense. En dan by Kerskroesheid is die speakers R2000 vir 2. Pop is jou ankel, jy's aan die gang. And then these men has followers. And that church's foundation is built on hatefulness and no love for other people. En na 'n tyd word die gees wat in die hart van die man is geopenbaar. Want ek het moeilikheid gemaak daar. Ek is 'n bekleier, ek het daar beklei, ek het moeilikheid gemaak. En ek het maar net vir 'n tyd geonderdruk. En 'n tyd daarna toe word die gees geopenbaar. En nou kom jy agter, maar die pastoor is mos 'n ander vyandie. He's a fighter, and the foundation of the church is filled with hatred. These men are now taking followers down the path, and there's nothing that can stop them, because the reason why many men start churches is just for position and for power. If I can have position and power over other people, then nee, hulle gee my nie erkenning, ek gaan my eie ding doen man. Wees versigtig vir die mense wat kom na jou toe en sê, Pieter, jy doen mos lankal man, jy kan mos lankal jou eie ding gedoen het. Hoekom moet jy daar onder Reggie sit, hy jong lady, jy kan mos lankal man, jy het mos woord. Wees versigtig. Kom ek gee jou openbaring. Die mense wat vir jou sê, Pastor, as jy my broer, as jy 'n kerk begin, ek gaan saam met jou. As die einste slange wat jou byt as jou kerk begin. Vra maar van my, I know it. Ek het nog nie self gedoen nie, maar ek het al gehoor al van die manne. A brother came to me and he said to me, Pastor, but these were the men. They said to me, brother, we do not have the gift
to pastor, but if you pastor the church, we are going with you, and we're going to make promises, and we're going to support you, and we're going to do this. As jy nie vir Reggie gesupport het, hoe gaan jy vir Pieter support? And they make all these promises, en daarna toe kry ek hom eendag en hy groet en hy sê vir my, Here pastor, die man wat ek gevolg het ek nie geweet wie ek volg nie. So if people do not want to reconcile, hy het nie vergifnis in sy hart nie, en nou volg jy vir hom, and later on you will see that spirit will be revealed. They have no desire to turn or to see God. Daar's mense in die kerk, and I say this with soveel versigtigheid. There are people in the church who never want to reconcile. Sy wil net die vrede maak nie. Sy wil net die versoen nie. Sy wil net nie na die broer toe en gaan, hy sit toe gaan en sê, luister die man, vergewe my, ek is jammer. Maar jou hande is op. En jy sing die mooiste liedere. Paul says in Timothy 3 verse 5, he instructs the church to turn from these people. These people are dangerous people. Die mense is gevaarlike mense in die kerk. Jy kan hulle net nie gou sien nie. Hulle is soos verkleerde mannetjies. Hy stiek hom lank weg. Maar so na tyd, dan kan jy sien, hier kom het uit. Maak net 'n bietjie vuur, dan kom die slange uit. We are therefore ordered by the word of God to guard our hearts so that we do not fall into the trap of the enemy. Ek wil volgens vir julle sê, geliefdes, bewaar jou hart bo alles. Want ek sien nou net die Here seën vir ou die Mike. Ek sien nou net die Here kom deur vir broer Hefkan, die Here kom deur vir die broer, en dan het ek my hart beskerm en nou kom my jaloesie op. Instead that I pray for them, I curse them. Instead that I pray for them, I desire their fall. Guard your heart. Pray for your leader. Pray for your pastor. If your enemy comes to you and the enemy is hungry, give them something to eat. As hy vrou, jy weet, hy suster het van jou geskinder, man, hulle het jou vertel. Al die kinderstories kom altyd by jou uit, is dit waar? Want ek sê vir Jennifer, ek sê net vir jou, jy sê van niemand nie. Jennifer gaan over Chris, ek sê net vir jou, jy sê van niemand nie. Chris sê vir Zani, sê van niemand nie. En dan kom het weer uit, by broer Henslin van wie ons gepraat het. Even if you know that people have talked about you, and that person comes to you and asks of you something, are you willing to give? Ga jy uit 'n pure heart vir daai persoon sê help en sê, en ek gaan dit goed teen jou hou nie. When there arose issues amongst believers, we must do our best to work towards reconciliation. If there is an issue between brothers or between sisters, we need to work to reconciliation. Let us work this thing out. Kom ons maak vrede. As iemand vir jou kwaad gedoen het, dan gaan jy eerste. Ja, maar hulle het van my gepraat. Jy gaan eerste en jy gaan maak vrede. Die Bybel sê, as jy by die offeraltaar kom en dit jou byval, dat broer Clinton het iets teen my, dan los ek my offer, dan gaan ek eerste vrede maak. Van waarna kyk jy, Here? Hy kyk nie na die offer nie, hy kyk na my. Even if we are in the end of receiving harsh treatment by others, we must be the first people to make peace with one another. Ek weet jy het my seer gemaak, maar ek gaan eerste vrede maak. In order to understand forgiveness, we must have a biblical revelation of the cross of Calvary. The cross explains the true meaning of forgiveness. If you do not understand the revelation of the cross, you will never understand true forgiveness. In Afrikaans, as jy die openbaring van die kruis verstaan nie, sal jy nooit ware vergifnis verstaan nie. Van wat het Jesus gedoen? Toe hy hang aan die kruis, en hulle hom spot, he was not guilty, but they mocked him. They did whatever they do to him. But he prayed, Father, forgive them.
for they know not what they do. Me and you, and as the church of God, we must be the first to go and to say, I'm sorry. Even al wat jy ook reg, jy gaan maak eers vrede. Salig as die vredemakers. Hulle sal die aarde beerwe. Jy moet die vrou wat jou man afgevat het, met jou man getroud is, ek weet nie met wie praat ek nie, miskien is het iemand op die televisie. Jy moet die vrou vat, vir spur toe vat. Vat haar spur toe. En sê jy vir haar, sweetheart, orde, alles, ek betaal. En as ek klaar geëet het, dan sê jy vir haar, weet, ek wil al lang al vir jou dankie gesê, dat die Here jou gebruik het om my te verlos. Sê wie, die Here het jou magtig gebruik om my kruis van my weg te haal. Ek is vry. As daar nog enigiets wat jy wil, kan ek vir jou ijscream koop. Help sê jy nou, hoe kan jy heel, en jy's bitter, en jy's kwaad, en jy dit. And more sicknesses come over you. Because these bitterness and these pains are destroying the people. And how can you raise your hands and pray to a God who understands forgiveness and you do not want to forgive? Maak vrede. Maak vrede, dierbares, vrede in your heart so that God can bless you. Let us therefore ask the Lord this morning to help us to come to the full knowledge and understanding of who the cross is. Die kruis het ons gesing, het my las laat verdwyn. The cross has the true revelation. How Christ died for the haters. He died for the sinners. He died for those who had rejected him. And the cross, when he said it is finished, he brought true forgiveness. Nou julle jong meisies, daai meisiekind, daai vriendin van jou boyfriend gevat het. Sy's kwaad vir haar. Sy's kwaad. En nou loer jy so op profiel, as jy hoe staan hulle hand in hand. Moenie kwaad wees nie. Stuur vir WhatsApp. Sê jy vir wie? Die Here is mooi. Ek het amper met 'n cheetah getrou. Maar die Here is lief vir my. Ek het amper met hierdie man getrou. Ek is so bly dat hy in die verhouding my verneek het met jou. Want as ek met hom getrou het, sou het dalk gebeur het. Ek is dankbaar vir die Here vir jou. Jy het my cheetah gevat en hy's nou nie my, hy's jou cheetah. Because what we do not understand, we do not understand that sometimes God allows things for my good. God laat sommige kere goed toe, omdat hy my lief het. Nou gaan sit ek in 'n hoek en ek huil, maar ek huil oor my werk en ek huil oor goed wat ek verloor het en ek huil oor al die klomp goed. God allow things in my life and in your life. And it causes you pain and suffering and tears. But the reason why God allowed it to happen was because He loves you. God het jou oneindig lief. Dat is hoekom hy hierdie goed op jou pad gesit het. And God protected you by removing that unfaithful boyfriend or that unfaithful person in your life. Because He knows what is good for you. God weet wat hy doen. Hy is 'n merciful God. En die sin, as ek nie kan vergewe nie, en ek is bitter, dan kan ek nie die liefde van God sien nie. Ek is net kwaad en ek is kwaad vir almal, maar as ek die ding uit perspektief uitvat en ek kyk na die kruis, dan verstaan ek, God het my lief. Hy het my regtig lief. Hoekom het ek nie die kar gekry nie? Hoekom het ek nie die huis gekry nie? Hoekom het ek nou so kwaad vir die Here en ek is kwaad want ek het so gedink, God het my lief. He wants to protect me. And now I have to understand
that whenever I go through things, look to the cross. The cross is the true explanation of what true forgiveness is. And if I do not understand the cross, I will never understand forgiveness. Mense wat nie ander mense kan vergewe nie, is mense wat nie verstaan waarvoor Jesus gesterf het. Kom ons staan, kerk van die Here. Halleluja. As jy vanoggend hier sit en jy sê, Here, ek wil graag vanoggend vir iemand bid. Wat vanoggend sê, pastoor, ek sukkel nog om so 'n bietjie te vergewe. Bid asseblief vir my. Ek was gister by 'n mannebreakfast, luister, gisteroggend by 'n mannebreakfast, en die spreker praat daaroor, en die tweede ou wat opkom, toe praat hy met ons, hy praat met ons manne, en hy sê, is daar nie 'n man vanoggend, wat miskien sy pa moet vergewe, vir wat jou pa gedoen het nie? Is daar nie 'n man vanoggend wat sê, ek moet miskien my skoonpa vergewe? Ek moet miskien my broer vergewe, vir wat ek, of wat hulle aan my gedoen het. If there's anybody here, as dalk 'n vrou vanoggend hier, jy moet dalk jou ma vergewe. Jy moet dalk vanoggend vryspreek. Jy moet dalk 'n boyfriend vergewe. Of dalk jou ex-girlfriend, of jou ex-boyfriend vergewe, of vriendin vergewe, whatever happened. I'm not gonna call you to the front, but just where you stand, just raise your hands. Kerk van die Here, kom ons lig net ons hande. And if you are dealing with us this morning and you say, God, I cannot forgive. Here, ek kan nie vergewe nie, is te swaar, Here. Ek kan nog nie my man vergewe nie. Help me, Lord. Cry unto Him. Vra, Here, vergewe my. Cleanse me, God. Reveal unto me true forgiveness. Reveal unto me true forgiveness. Your name is Lord. Kerk, kom ons aan by die Here, kom ons aan by die Here, kerk. Every summer, the shadow of life. Hallelujah. Your name is power. Healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine the shadow of light. Kom ons sing het nog eenmaal. Kom ons sing het nog eenmaal vir die Here. Your name is power. Your name is healing. Your name is Terwyl jy die hande opgelig het, Father, I pray that you will work in our hearts. Help us to understand true forgiveness. Set us free from unforgiveness. Remove bitterness from our lives. Hatred from our lives. Thank you that we understand that the reason why these things happen is because you love us first. Here vanmôre besef ons, U
het ons baie lief. U het ons lief, Here. Daarom het U sekere goed in ons lewe toegelaat. Thank you, God, for removing people from us whose hearts were filled with hatred, bitterness, and division. People that have no love for reconciliation. Bewaar ons, Here, in die heilige naam van Jesus. Dankie, Jesus. Sê net vir die Here, dankie. Dankie, Here. Oh, Israeli. Your name is Lord. Break every stronghold. Shout to the shadows. Burn like fire. Vader, in die naam van Jesus, volkome genesing, redding, vrymaking, in die heilige naam van Jesus. U is getrou, U is magtig. O, Here, dankie vir U grootheid, dankie vir U goedheid en U heerlikheid in Jesus naam. Halleluja. Yes, dat die naam van Jesus wordt aan die aanbraak. En op wat Here vir U gemaak is al zeer. Lig op, Here, gee kracht en wees naar de God van mij en mij. In die naam van Jesus, halleluja. Vader, in die naam van Jesus, wat ek hier raak, kom nou aan. Here, die kracht van die Here, kom oor sy lichaam nou. Here, jy groot uit my God, Here, van sy hoofd tot sy voetswade. In Jesus naam, amen. Break every stronghold, shout to the shadow, burn like a fire. Kom ons die Here praise. Halleluja. Terwyl die assers kom, familie luister mooi. Forgiveness of om mense te vergewe, dat is nie maklik nie. Ons kan maklik daaroor preek, maar as jy maklik nie. Maar die ding is nie, as ek nie vergewe nie, dan word ek vastgehou. Jy bitterheid en onvergewensgesindheid. Maar as ek vergewe, dan breek ek los. Dan stap ek vry. En al wat hulle ook al aan my gedoen het, die Here het my vrygemaak. Ek het al vir u vertel, 'n vrou vertel my, sy het vermoed, 'n man is in 'n buite-egtelike verhouding, luister, en sy's 'n kind van die Here. En 'n man maak 'n motorongeluk in die kar rol. En sy kom by die hospitaal ingestap, Pastor Mars. En hulle vra vir, wie is u, mevrou? Sy sê, dis my man in die kar. Sy sê, die suster sê vir haar, maar daar's nog 'n vrou. En toe sy in die saal kom, toe lê hierdie vrou, en hierdie vrou huil en sy sê, ek het verlang 'n verhouding met jou man. En die Here sê vir die vrou, bid vir die vrou. En sy lê hand op en sy sê, Here, maak hierdie vrou gesond. En sy sê, daar het die Here my geleer, ware vergifnis. Uit die hardheid echt, nie voorgee nie geveinsde vergifnis nie, ware vergifnis. Dat as ek jou kry in die dorp en dan gee ek jou 'n drukkie, want ek het vrede in my hart. Onder hierdie atmosfeer, hierdie stille atmosfeer. Die worship team kan dit weer sing en dan kom Sayos